kasalelye mainko. Mon me karos atungal sakar misik. Pwede sa utarakan o wawlap pan kupurene raksoko en pon peyu. Iso nanagan ko, lagan nanalak o nan kaniyay ko. O pilwana ke mele labalap kay tikan karos nan pelian tiyak momotso government. O bilton pay sarawi watunsak mayang karkarong program mo. Nakatungkat nan program en Seri na nangajuk mau pala kayo te episode kayo. Met ye po saben sa metal program en Seri na nangajuk mau. Mepit social emotional learning en Seri kan sangi puti lel son pong isak riyaw te son pareo. Sebilmen patrawan pureng kataman ke kupur karos mayang karkarong program watch at melel so napal Serikan. Menimulan program wat miya kalalabak pot me bangkasan salata. Aramasek me tepin telepon kito tasapang me pung ni telepon number silu riyaw 0 riyaw ewe riyaw te silu riyaw 0 wono tuwa walu epan miya kisakis pan pato yang rai. Heri, wen patawan kapureyong oralap o karapen Seri na nangituk mau program wat pit ni patawan way social and emotional learning the SEL. Te wiyapen apaliyata o kawita ta Serikan parangkak chungalen ke koya kan mata-mataw wiyata pilipil makoneng kakwewe kita Israel o kakpateng te wang mejikan. Pil koya kan wewe ki o euki yang mejikan arailiran pepem o kapunot kan ni mo makan makoneng. Social and emotional learning kasampal melel ong kital nono papa. Te sona pal Seri kan pagkitailan nanti yang kano peng sapal metal Seri kan meur me pasan kilimpak wow koparopar kawit pung o pepol te onopek mau. Pwede kapalan COVID-19 ran pukat punot masa pwede insensuot patro te iran pepem o mata-mata wapalakan eleyang sensuot nan penini kan lautlar nanirairan COVID-19 wat ebil sansaler me domestic violence te wiyakaula en liyo Serikan inanin pil lautla melel na sampapon ima kareta social and emotional learning pil wiyalar iran kasukul lautiyo na sampa wen kakyang kiso seta Serikan o kchail aramas koros. Nituan natal koros mangi patrawan. Iren pepe mapalakan koros. En nono papa. Tepeneinei. Kenkak sensalata ni magit sa pairair. O pilkin kawela onapek mau en Serikan. Ni karasepe. Nono men meteren punot puang lengar-ngar. Masa puek. Tesote chungalen ke pepol. Chungal Serio. Serikan pan pilkin tren punot masa puek lengar-lengar o sote chungalen ke koparopor o pepol ima kareta Seri en nanang mau mene wang so nobel Serikan nono papa o mejikan nan sapul metal de atal chungal puko en kakairata Serikan paren kak chungalen ke koyak koparopor o insana mau sang niya pal mau o kanay ni unsak kali masliki o maslala sang tapin maur lel son par walu me wiyataka kayo kasampal te peosan en maur en Seri te aramasan pueki pal pen Seri en on piseto ko telap Sesota ban kakasaleta song karos nan programo. O min pil sota ananepe. O se patrowan kamelele
Hoko boroborki. Makarosyo na pwel seri. Melel nono. O baba. Nono. O baba kalapakan ko. Inenen semen kelar uya pekan koros. Ima kejal maranaki. Tatanaki sound. Sound apalisir. Nan program wat. Saban patrowan neuki yang kejal research. Tayran kawet kan mepit. Nimasanin why social and emotional milestones. Ranwach tanang weekwach kajal pangkach lang nampali kayo te episode kayo and programan sa riyan na nangujukmaw. Mapitata social and emotional learning nantaka kayo an mauran sa rimen. Sang niya iputi lelsong pungay sa kriyaw ta sompareo. Sa pachawan kamelele magkachay koras machungalen kitiar puka sarawiyan nono te papa. Kauno kachin kisakin kachayler koyak o checho koras na polsari. Iche akay pa kachay non katropla so kauchila o meliela tamanokela me apolsari soja pitatache apolan paluar utana nana chek mao maslalan sario. Ime sa pachawan to irang kawait kay men pureng kacaman kung kecil puka-pukach. Kayo, seri kun mice nang kapet rong. Sabul macay lepin kas poch, makamele leyong kecil me social and emotional learning, cep tace monen seri mene iputi. E mice nang kapet o kaker pepem telimpakan nono o papa. Ime kareta kecil kak masani te pacawan, makayan te epolen kairata sa rimen chepsang ng kapit. Research ta rabrabkan pilkasaletar menelilisaya naman kuninsa namao tamatamor kapete o kunkoul kapakap te lokolokaya nga chungal seryo ng kapete. Seryo kun pem o pilchungalan kumelele. Mech kun sansal sansasong en mongyong menormo tamakmakit mau enan seryo mongyong. O niyan sa seryo iputi, ngulan nono magun kakan sa namawi, pweki la rongorong sang nanemi ng kapit. Nipilsangan mo moche, manono men kunchungalan ki insan suwat punat, masa pwekte alamen kasali alakan. Ae chunga seryo socha pilkun sa namaw ng kapit. O pilkun sansan ni sasongan mokutan mongyong an seryo. Seryo pilkaki puti paun chukchuk o kakalayang kalap alete somaw tasakakair en paluap. Erkasampal pues seri o lilisayanakan en kunchama-chaman mapuko na pulpen aray chungal seri kan chapta ng kapit. Wasa masalin maur koras wiyawita o chapier peus paneya. Karyaw, social emotional milestones. Milestones pitakay and koyak me palimaran ng sarikan kung kakuya takasaleta ni ewe wiray rananso wanaray kakirta. Sarikan iputicha miyayar koyak ang tatong ki aray salin pepe makan the census. O chapier kak marain kita song koras mawiya autapen aray chungol wasang kausan. Tuwacha aramas ngil mukitkan karakar lomlomur o song kan koras magun wiyawiyong sarimeno. Ima kayo sa waseta sarikan rangkin pepem karakaran limpok en nono papa te aray so napulkan ni anso koras. Ni sampung silu social and emotional learning milestone palimaran ng sarikan kakayar kayo. Kururang aramas apmelal marakayu karani o anar. Karyaw, self-manage, takakayarakas tupure pinarailananakan. Marasang rakak mechik kumuchan perail tesentin perail kan maramentiti. Kasilu, kakaya chapta kasawi masanaramas apmelan nono tapapa so napolkan. Kapayo, kakaya tawen ngil mukitan songkan makarani rail. Karasepe maaramas mon nima temen matongkan. Kalimaw, kaker kasaleta ray pepem.
marapunot peran te sansuat pue kiranane mekoch merasang mentiti karakarlar metak te anane walian pamper. Kawano, kaker ken o anane pem karakaran limpak enono papa so na bolkan o benini. Serikan me pem te pasan ko limpak sang ninja pimod makintiran ko parabar o insa na mau o bampil kak ewang menchikan ni limpak. 10 SEL milestone kan. Nanere nanso sang 10 tayo lalwano te isu en serikan koyak lautlar o rakaker kasawiyata mesanaray no na papa o pilmilaray o rapilkak yang aramas chekan makarani tagun apa-apaliray. Keryaw rakimperaniki kilikilang kokoruro pere-pereno ng aramas so lipilipil tarakindiyan. Kasilu raperaniki matong o kaker alasang nil tamomkan merasong mesang korur konsep tabilopolop. Kapayo rachapier loko-lokoya kisinlepin lokoya mepuloy eo teriyaw. Merasong a, e, o, ma, pa, o song chika. Kalimaw, rakaker rongata takasawiyata makaekar etaray. Kawano, rakinsang nisongon mom kay para kasaleta maramen monge rapangata rasansuat terametakla. 10 milestone kan koyak kan paras mesansaler sang niyan seryo ibutilan ni 10 te isu pilwiya pepus lache o lautlar tali maranan serikan me 10 kaker kayo kasaleta aray pepem kan nisang peran o iti mekwach te aramas men kaparani takan sensuati. Keryaw rakak masa karamas meresan takapong ray. Kasilu sangiti nono te papa te aramas merepakpake o an peran kwalakwal o sang marapan muselsang. Kapayo reesayer wiya Pilipin pilata aramas men matong tasongkan meramaw kita peraniki o merasocha peraniki. Kalimaw rakim peraniki matong o ngaray nono te papa taramas maraan. Kawano reesayer etarail o rakakaya kasaleta ni mom tangil makaekariray. Kaisu rachapier weweki lokaya mangay. So, uta, koto, monti. Kawalu, rakaker alasangil, lepin puloy mochamochkan, tamom maramas panintang tawiyayang. Katuwaw, chapier pepeusa pene alokayakan. Papa, mama, nono. Social and emotional learning milestone ng serikan may 10 isak riyaw ta sampareo. Niyan seri meneleler 10 isak riyaw ta sampareo. Song chocho rakaker kasaleta. Mas luki mesansal por rakaker chepta alialu. O wiya song chocho makichail kak masani ta bachowan. Ayamo manaray koyak en pepem ta matamataw. Te ewong aramas. Kayo, irail kin naman nagtamasa karamas tawasa magkapong rail. Karyaw, rakin sakon kanono papa o socha man ran kin koko lasang. Kasilu, reesayer pilata aramas tamen matong marakayu kasampaliki. Kapayo, rakake kasaleta tama ramen wiya. Marasong kapayang upuk maramaw ko kumain ng matawad. Iti talakap ma ramen nimpil. Rapaki kanaray titi. Rakaker alasang songasongan nil talapin lokayakan nupung. Mama,
Papa, Pai, etanaramas mengikan. Kawanaw, raparan kawaya kisin matong enserikan, yang nono da Papa. Kaisu, rakakaya kasaleta, arailanan ni pacho tamukut. Karasape rakakolol maramen samalar, terenta some kuch marisapungku. Te ichuk mangaray ko. Ketuaw, rachapiar men wewe kila song chocho. Suksali te ichuk song kan kwasuki batik. Songki awa paranasela naman mekoch. Ketuaw, rachapiar wiya aray Pilipin. Tamaramen wiya, tasochamen wiya, tamaramen kang onay naki. Milestones tataken kay ratapukach, inanen kasampal o socha tuwapene ren sa rikwaras. Mia sari mekin matang kasaleta koyak pukach, mia mekin nakispal. Ima kayo kasampal, pagkachailang kang kasawi mao sarikan, o mamia chailirang kapunat, ak chailan kin kak matang rapakisawas sang public health ta chok chekan. Karasape, masaryo laler sompung payu, absocha kak lang, te itawen makitanaramas, ta songkan marakarani, ta socha kak rongatang lanono o peran kita. Kalapurwar o suksalim mga ape, Mech kak kasaleta na main miya mekoch mesapung o ananas sawasan chokche niyan so karwaro. Kachay pilanana kunchek po sarikan na niray ranan so pukach. Anana tatongki o warail para nasela yamaman mekoch. Song koras marakilangata rapangkung kilong na no warail. Nono papa o so na pol sarikan na nanawiya song chocho. Puen sa waseta salin pepem matamataw o koyakan nantaken kairta pukach merasong kayo. Kasakasalayang sarikan limtok. Sarikaras sang chapin mur lal imui anane pepem karakaran limtokan nono papa sonapolkan perangkak tiran koparapar katak o kakasaleta limpakong mechikan. Mumanam kenewang sapol mamui ta omchungal sari ime paan pilkin kasaleyang mechikan. Keryaw, kosaneti anso mau ta routines ong songkan meseryo anane nan ran koros. Metuweche anson titi ta monga tutu o bikulakunaray mirape. O kinitawen puen kak anla. Sari makinan lar wiya mekoch a epampil kairta an wiya o kapayata a chungol pukokan. The sense of responsibility. Kasulu, mon tutu ni minsan ka akang kin el kipaduwara de o tamatamar puen kin sawase changa ninja nan paluar o bilkaken angin kasampaliki o kainsa na mawi. Kapayo, anso masaryo pepet an miya anso nam kinkol o roproponge puen kinkakaken karakaran paluaro. Kalmaw piltuweche sarikan pilkinanane pem makita na mongyong ta heartbeat. Arkan pilkin kawantito nan marmaraman ta chupange. Mga pami palimain puen kinkakrong makita na mongyong. Mech kinkarayang ang seryo insanamaw o kakmalaylati. Sense of security. Kawano, ansawan tuto titi taluko tape. Ayan pilbuya ansaw mau and kwaskwasayang o perperan pene. Kinpetagyang tama wiwiyawi. Puana sop tamen tutukan. Kalaran aluko wape. The song chikan. Mech pampil sa wasa wewe kila matang song jojo. Kaisu, kosaneti ansawan watawat ong sarikan rangkoros.
Rop-rop kan pilkatiara katar, memaserimen paniputiche o kair tarongorong watawat kosoy, tasoy, o koul, aban pilpereniki o chungalan kukoyak, en matang esela watawat o pasyo talokaya. Kawalu, eukiyong serikan, songo-songon po takalar kan, nanpu, ni men matong kan, tupsaw kan lale o lukun pasakan. Puen pilsawasa wewe kila matang momonsong kan, ya momonarail tuwa pene, tuwak pesangape. Katuwaw, esela kasawiyata tuwa ng serikan sang, bukan kakasela taananakan. Merasong yamumanakin sang maamentiti, te maamen kainen, maametakla kiswasa, maayanana waliyali typer, maapangatar, te maapilmen mirlar. Kaisak, ni sampung aisak lalaysak riyaw, chapta kayane kisariyo, songon mom tamukut mamaw o konel. Ran mau, mpakyong men mpekan. Nukapingo paleti, mpakayang pen kak eseme wiyata me koch mauyo. Song chocho makchail kunwiya o kakuyawong chapta kawait o kayane ta sarikan. Ima kayo kasampal kachailang kayane kunirail tame mau o koneng o tame kachay kakong. O yaramang kayane kumekoch may pano sola kakuya tapangakita. Karasape, sikaki seryo anso koros te alialuki salini anso koros mesangsang tawanti o katiti seryo. Maseryo banan lang songon kamuich puka. Ribang kakasyo pangata o sola anso na ipilbuya puka chaykan nintuan no nomen. Tamiya pak masapan niyang kapakon o seryo pan warwarki emen wanti o titi. Herimet kan sa kalar episode 1 and social and emotional learning sa ang iputilal sa Ontario. Kumail na ka dyan kapungala o kay tarala wasakan na sa parak sapong o so chaychar. Kital koros nono papa o penenikan ko yakiya pal seri imakareta program wat men luka kuburkan koros pagkitailang ka dyan patawan sa waskipene autapekan. Seri en nandang mau kuya interactive program. The program en eupeneyo melangata ong way pakon. Sa patawan lukoy kupur koros ong ren pepe makan takay na may kalalapakan. So talipilipil. Mapaan sa wase kamawiyala sa palmetal program en eupenawat. Malgachin kupur kalangan o kolto ng pen telepon silu riyaw 0 riyaw ewe riyaw te silu riyaw 0 wono tuwa walu ni ran o awa en totongkan. Ranwat niya kalalapakpot makano batar o ramas ek me panchepin kol kito pasapang mepung amia kisakis pan patroyang rail. Kisakis kan kauna batar o autapekan may ininin kaselil mele. Erkol telepon nampekan mesan saler te silu riyaw 0 riyaw wewe riyaw te wano tuwa walu sangklok walu na may siyang lel klok limaw ni sautukan ni yet lel niyalan. Okay. Kung ano batar na yet kalalapako. Ya kasampal pen program e seri en nanang tukmawang kajayl so napal seri kan. Kaprayan. Ya kasampal pen program e seri en nanang tukmaw ang kajayl so napal seri kan. Bil kaprayan ate. Yet nempen telepon kan me kom ka call to
silu riau zero, riau wewe riau, ta wano tua walu. Kolto ay son tatangkan ni matang popom telus. Heri kalanganen ko por karusi o kumail pilkachin kau nop ong piusapen program wet nan ranakan me pan patroto kaseleli. Again, na na, you can